Look, I think the regime works on terror. You know it. The people in Evan prisons know it. Every Iranian citizen knows it. I mean, we know how they shoot people, how they hang people from cranes, the horrible things that they do. I don't have to tell you. You can tell me. But this is all based on the image of invulnerability, of unmatched power. And we're cutting that power down to size. And I think this will have, this will have enormous consequences for good in our region, beyond our region, but also in Iran itself. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menghadapi ancaman besar dari pihak Israel. Pertama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan untuk menghabisi nyawa Ayatollah Ali Khamenei. Hal itu disampaikan Netanyahu ketika ditanya dalam wawancara dengan ABC News, dikutip via Hindustan Times. Menurutnya, jika Ali Khamenei tewas, hal itu justru dapat mengakhiri konflik Iran versus Israel. Selain itu, Netanyahu bersikeras bahwa operasi militer Israel melawan Iran mengubah wajah Timur Tengah karena kedua negara saling serang hingga kini memasuki hari kelima. Pernyataan Netanyahu ini muncul beberapa jam setelah serangan dramatis terhadap gedung TV pemerintah Iran yang memaksa seorang presenter melarikan diri di tengah siaran dan memicu ancaman pembalasan terhadap saluran berita Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.